Hekopi tsenhoi ke padinho pio me no tchana pele da de pe toque no mano machada de Deus o seu e na copio me que no na saka Deus que dá para nos ter oportunidade no carreira que se capanza no leca jo Maria Deus yako e da de pe toque o meta com a Bíblia ni já chega a Bíblia ni o meta que ha Josué Deus yako pidalejo Josué capítulo 3, versículo 5. Josué, capítulo 3, versículo 5. Ele caiu de Josué, caiu de Nario na Newikinai. E Matiataka, e Matewena, Watsua Minari, Zekatagotsa, Mazekataganadari, e Pecurico. No Tchanape, Napia Naha, Deus, e Newikite, Nadzenakadza, Nadzomekadana Kuisanaka, Kawaha. Hipai canário dari Ipitana, Deus e Caetenda Peliaca Jorislim Abraão, Isaac, Jacó. Nete naca caridade Prin uni Apacai uni e Epitana da Jordão. Nete Riarim Recuá pequena naca no Tinape Apdiaha Hanipari a Danagno da uni. Neni Zecainaca na Zena Carolim uni Jordão. Metsa rihe Johannes de Deus, cada navio rihe Jordão no Tchanapa, ele taitaka rolinhata na caparihe mazektakanadari, kadzoha rikadaka, zipena na zena rihe mar e raidari. Entre rikadaka na panz na israelita na nari neukite, ripeza rihe mazektakanadari, mataitakanadari, patsapaka padzenaka, metsa Rikaiti nario apada yakuti. Kuakarin yakutu rikaiti nari imachiataka wa. Yara não inha yaku no chena peri joren yakutu santificar. Rin santificar no chena peka kadushu parikaiti hitayu zaonaha e pecado ni. Imakayu zaonaha e pecado ni. Imaka piu me kuagas naha mate per no chena peri pumitena da Rinhe Deus, o amina de Deus, e Zekataka Ruinanar Rinhe, mas Zekataganada ali. Entre no Tchanap, ele cai tirada na Rinhe, como que nadega na sacerdote, na nadega Rinhe arca, até a uni no mapi Jordão e no mapi rete, na poaga da Nacuina Pidan, uni Jicuna sacerdote, na Liquinho a Capdahama, Rinhe uni, Liquinho a Cameta, Canelica Daca, Juna Puawa, na Zenaka Jornaha, israelita né no Tchanap rete na chaca zamina pio na neiki lipumtena na chaca na sacerdote né rete na taita que na naca pema re netaka zamina ipana sacerdote na rete lidia que na kahani parin lidia lixa wari uni kazuka zamina chaca zamio no Tchanap likai Deus yako na Josué inaka na maka 12 acha né na taita que jo Netaka 12 hi padari privjikudari uni na shari nejaitaka rapada hi pada ele tá na taitaka junakai tika na Israel né Deus e den kanari rapada mas takanada uri kadara na kunasha wa uni Jordão no Tchanapa panza requapi o wariwe mahane que nem wari hani panaha Jordão não zakai na uni Zekaina peruama wazenetega. Pode papopiam panza piano kuchinda piano kuchida. Pizena papada hiratinada rinaga. Pode pizza kapanza. Pode hani papanyanar pikari pika parada na grima pipeza rini. Kwa kada kataimida ripiumanda pizenetega. Pode pifio panza wa. Pode pihitaga panza yame papika pakari kapipeza reokuaka rupizena kakomeka rupizena kani. No Tchanape rekopi come wa. Waninsa Deus e makawaine. Waninsa Deus e makawali Deus Deus kapagawa. Metsapawali perrecope no Tchanap. Wawada wakapanyame kunyame pakapapada kichina tagaita. Kazua pinta gawa nevikine apolipe. Wawada mitayame kakwayume kichina tagawa. Metsa no Tchanap Deus e cada na pesa ripiana
Israel liko perrihe Jordão litaitaka linyataka nakaparihe mali mazekatakana litaitaka likadaka nakapapa namapa nakadaka nakale walinakurihe nadiuti nukjenapi likadaka pane pakaliaku entre litaitaka likadaka ne wawaha kanali nukjenapi wali uhane wikinai panza perikado tsaka Deus ikadaka nanu waikari na kuakada waikari nukjenapi likadaka roka pari li milagre em de Deus likadaka ruama pawa kadaka kare walinaku lima kalka likadaka huepa liako na nakina mazikataka napi limani palizikataka wali nukjenapi masamanu wali hane wiki wama wa pitu kanazo na Deus ikadani pizeka napi wakwete wapitu kadanazo na zeka napi nukjenapi nyametsa wakapaka Deus imachaga nyametso wakapaka rukuame ka Deus izekataka wali naha mazekataka napeji nukjenape Deus itaitini ikadaka ripanya piuza rihi kwa kadaka metsa nyame ritaita likadaka ripanya piuza panza imakwada kanaka rizekataka rihi mazekataka nadali kanaka rihataka pikapa rihi rimachaka nukjenape kadukete liwama wadzena kalina kulenhe Jordão wadzenanda waka yema kada wapeda repanza pishita pima kapika daga pikalo pishita piane ka Deus yuma ka inhata ka pika parina kitirinhe pidzena lika rihata ka pika pari machaga yema none ko pa pidzena lina kupia no kichinda pia no kichidoria da de petole poli pe pidzena panda lina kulenhe hirapita kitilina kupari para tapani pode pizena para rapita que tem na happy casamento nijeko pode pizena para rapita que tem na naguna pini pe pode piquitinda exame panda taha pode na panha papiusa na piquitina pe retinha me papia ne coa capidin ne da recoa pique no quitinda no quitido pima Deus e caitenda pisu pineta piusa wa pima na hamachi pere pimaka naha pi pecado ne pima naha mate peri imatika kape pitsoma tagari em Deus gente pima pie pagari em Deus gente piwa pakani gente Deus WhatsApp shihameta keti gente likada ko pima chetago pie wakarotso hankana mal kana eno likorredari kwawale Deus abençoe hani patsawai fa pima ya nukchena preda de petoke watata Deus ini panza Deus watata pini heko apidana kwenye waika riada de petoke piazza nai ni piana nukchenape pia abençoe na nakwami tsapio pakana piume mate dali pikeda na riurin hi wapaketi hi paketi na taitega na meta kana jeka na prezena no kapenai kare piazza nai ni nakwami sana pana pekom na família ni apiza come causa nem kazunta tapine Cristo eptanaku amém.